Dobro večer, poštovani prijatelji. Odmah da vam se zahvalim na interesovanju, kad sam spomenuo da me malo ukočilo, ali evo već danas je prošlo, išao sam i nadu na plivanje i posle u teretanu, tako da nije to toliko akutno i problematično, ali ostaje, dakle, svake godine 1 do 2 puta da ukoči, dakle, eto, bez obzira, verovatno veliki broj ljudi to dokači, ali to je akutno, eto, tih nekoliko dana i posle toga razgovarao sam sa više lekara, prijatelja koji se bave time, difovaca, profesora difa, dakle, poželjno je rekreacija, dakle, plivanje i vežbe ujutru i uveče, fizičke koje se znaju vezano za lumbago ili već veoma manji broj ljudi ima neki problem sa vratom ili negde drugde, tako da u kontinuitetu naravno vi ojačate taj deo muskulature i kada dođe da se taj živac pokrene, bilo da vas uhvati promaja, bilo da ste ledenom vodom istuširate ili ne znam šta, onda dolazi da muskulatura, snaga tog dela muskulature izvuče i to neutrališe da traje što kraće. No, da se vratimo ovde temama. Jasno je da čovek koji je zdrav ima hiljade želja, a onaj koji ima neki zdravstveni problem uglavnom ima tu želju da prezdravi. Uopšte kultura evropskog čoveka i kultura snage, mladosti, poleta, ekspanzije, tako da mora se priznati, ako ništa drugo, da je čovek produžio vek trajanja, vitalnost i da se to može, istoričari to znaju, ljudi su ranije i kraće živeli, imali i manje intenzivne aktivnosti u godinama, dakle čovjek ne samo da može duže da živi, već može da bude i da produži mladost, sredovečnost i tako dalje. Sada, kada se vratimo našoj svakodnevnici, imamo ovaj NATO skup u Litvaniji i jasno je da zapadne zemlje ne mogu da uvuku Ukrajinu u NATO dok se sukob ne završi, a tada to više neće biti ona Ukrajina pre rata. Tako da neka pomoć će biti data, Leopard 1, 2, par desetina tenkova, zatim Bradley, neki drugi oklopna vozila, sistemi će biti dodeljeni Ukrajini, ali je potpuno jasno ono o čemu govorimo već duži vremenski period, da Ukrajina će kolabirati po pitanju kvaliteta trupa koje mogu da drže liniju fronta. Ona još uvek pomalo ima neki kvantitet potencijalno da se popune linije na frontu, ali nema kvalitet. Najkvalitetnije trupe, recimo armijska grupa Sloboda od 13 brigada koja je zatekla sukob u Donjecku u februaru 2022. odavno ne postoji, ili su izginuli, ili su ranjeni, zarobljeni, nestali, dezertirali, na rotaciji, na odmoru i tako dalje, tako da nove trupe koje dolaze imaju jednu simboličnu obuku, da li u Poljskoj, Istočnoj Evropi, Britaniji, izuzetno Nemačkoj po nekoliko nedelja, i ne može se od marketinga, dakle od propagande živeti, to je ono što vidimo. Ukrajina nema snage koje bi mogle da zabeleže neki rezultat, premeštaju se slike Bahmuta, pa je osvojeno neko naselje Kobajagi kao predgrađe Bahmuta i tako dalje, ali to se ne može neograničeno lagati. Činjenica je da više od mesec dana od početka takozvane ofanzive ili kontraofanzive, kako god hoćete, ukrajinske snage nisu uspele da prodru praktično nigde. Ako se uzme neko selo, ono se posle toga izgubi i zapravo ono što je bitno, Ukrajina je izgubila dodatne snage, dodatnu tehniku i Rusija nije bez gubitaka, ali oni su nesrazmerno manje. Tako da je sada potpuno jasno da će negde od jeseni ili najdelje od oko nove godine ili najkasnije proleća
biti aktuelno, da Ukrajina neće imati kapacitet da nastavi sukob, pre svega s aspekta kvaliteta trupa koje bi mogli da formiraju liniju fronta, a sa druge strane i ekonomski, dok ekonomski se može očekivati pomoć, postavlja se pitanje na koji način će se nadomestiti broj trupa i kvalitet tih trupa. Vidimo, dobijamo slike iz zapadne Ukrajine da se momci, ljudi na ulici hvataju u prolazima, u prodavnicama, u raznim klubovima i da faktički čovek nigde nije bezbedan ako nije na frontu, tako da se taj lov na ljude nastavlja, nezadovoljstvo raste i zaista mislim da će se NATO naći u jednom trenutku u situaciji ili da ubacuje što veće kontingente svojih vojnika, TZV dobrovoljaca preobučenih u neke druge uniforme, ili da čak čitave zemlje gde su najveći kandidati Poljska, Baltičke republike, pre svega Litvanije gde se održava ovaj samit NATO-a, pa eventualno i Rumunija nađu van člana 5 i nađu u sukobu sa Rusijom. NATO ne može da se nađe u sukobu sa Rusijom jer to bi bio nuklearni rat i kraj sveta. Otuda to je vrćenje u krug i o tome smo ranije govorili da čak i kad se podiže nivo ulaganja vojnih sredstava, da li će to biti sad F-16 paralelno sa kasetnim bombama, jer više Zapad i nema municije koje bi moglo da šalje za potrebe Ukrajine, koja ima nesrazmjerno manju artiljerijsku moć na terenu u odnosu na ruske strane. Dakle, to su sve neki putevi koji se mogu predvideti i predviđa se polako, ali sigurno da će ukrajinska ofanziva, iako je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država izjavio da ukrajinska ofanziva može trajati još dugo, još godinu dana, to je veliko pitanje, jer ona troši kapacitete i samo je pitanje trenutka, da li za mesec, dva, ili tu negde kada će ruska strana iskoristiti zamor Ukrajinaca i sama preduzeti kontraudar. Te bi taj kontraudar mogao da bude najlogičnije negde severno, dakle negde oko Limana, negde oko Severska i još severnije prema Harkovskoj oblasti, sa teritorije Luganske i Donjecke i eventualno i same Rusije i ugroziti grad Harkov. Ne verujem sa ove instance da bi bilo logično da Rusi prave neke velike operacije ka Sumiju i ka Černigovu, dalje Poltavi ili čak Kijevskoj administrativnoj oblasti. Mislim da je verovatnoća za tako nešto daleko manja. Ne verujem i da mogu da izvrše i da su spremni da Rusi izvrše neki desant na desnu obalu Hersona i na grad Herson. Logičnije bi bilo da se završi borba u Donbasu posezanjem i probojom poslednje linije odbrane, koja još uvek nije zaposednuta od strane Ukrajinaca, nešto istočnije se nalazi, a to je linija odbrane o kojoj smo dugo govorili, Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsk-Savjansk. Ukrajinske snage se sada nalaze istočno od Časovog Jara, dakle nešto zapadno od Bahmuta, i gore severnije drže Seversk. I iznad toga je glavno uporište Krasni Liman, Izjum, Svatovo i druga, Kupjanski, druga mesta. Tako da mi se čini da bi ruska strana trebalo da probije ostatak linija odbrane i pregrupiše se, dakle uzme severski Časov Jar i dođe do posljednje linije odbrane u nekom roku u oči stepe, a u centralnom delu Donbasa, odnosno preostalom delu Donbasa, to je sad već zapadni, severozapadni deo Donbasa, a već spomenuta linija Konstantinovka, Druškovka, Kramatorsk, Savjansk, i gore na severu se kriju daleko veće mogućnosti za ruski prodor, imajući u obzir da gore nema gustine stanovništva,
da nema utvrđenih sistema i da bi se u pravcu Kupljanska, Svatova, Krasnog Limana mogu brže i efikasnije prodirati kroz šume i slabije naseljene i utvrđene oblasti. Van toga, u zaporoškom pravcu ne verujem da bi ruska strana mogla da odbaci Ukrajince i da napreduje ka Zaporožju, ka Orehovu, ka Guljaj polju, da zauzme Ugledar, ali je moguće da odbaci najzad Ukrajince od Avdijevke i Marinke dalje na zapad. Tako da mi se više čini da su pravci ruskog udara severno od Donjecka do ruske granice, a ovamo u centralnom delu oko Donjecka da se koriguju linije kod Avdijevke i Marinke. I to bi bilo sve što se tiče Rusa, s time da gore Harkovska regija krije mogućnosti dubine prodora, čak i da se pokrene ofanziva iz same Rusije. Dakle, jasno je da su proboj fronta, izlazak do Krima, zauzeće Krima, pusti snovi i nerealnost Zelenskog, koji jedno od svojih ekstremnih ili posljednjih karata da NATO uđe u rat čitav protiv Rusije vidi kao nerealno, to čak ni Velika Britanija ne bi prihvatila, a Poljska, da ne govorimo o Mađarskoj, Rumuniji, pa i Slovačkoj, ima skrivene namere, jer je Ruda, predstavnik Poljske, rekao da NATO trupe treba da uđu u Ukrajinu nakon sklapanja sporazuma. O kakvom on sporazumu govori i da li on vidi mogućnost da Poljaci uđu u Galiciju i posednu je. Dakle, od želja Zelenskog da će NATO objaviti rat sa Rusijom, nema ništa da Ukrajina može da uđe u NATO pre kraja rata. Utešna nagrada za Ukrajinu je da NATO ne traži map od Ukrajine, jer smatra da je prethodnih 8 godina, od 2014. do 2022. Ukrajina se pripremala za NATO, boravkom NATO-a u Ukrajini, čime su ukrajinske snage reorganizovane, ojačane, napravljene fortifikacije, tako da sa te strane, ali to je na formalna strana. To je na papiru da je Ukrajina preskočila map, a da kakva smešna situacija, Bosna i Hercegovina navodno u mapu što Republika Srpska ne priznaje. A Ukrajina nije u mapu jer je map poklonjen. Dakle, map se natura Bosni i Hercegovini, ako to Republika Srpska ne samo da ne želi, nego ne priznaje. A tu je zaplet bio kada nije mogao da se formira Savet ministara, kada je Dodik pobedio i bio predsjednik Saveta ministara 2019. A tako je namešteno da se ne aktivira izveštaj o mogućnosti saradnje sa NATO-om, koji je NATO protumačio kao akcioni plan i stavio na svoj sajt da je Bosna i Hercegovina u mapu, što Banja Luka ne priznaje. Kad smo već to spomenuli, čini se da polako, da ima ohrabrujućih elemenata do deeskalacije krize u Bosni i Hercegovini, jer se u Sarajevu su izneti konkretni predlozi u tom pravcu, gde je samo Republika Srpska iznela konkretan predlog da se povuku ove odredbe o sudu i genocidu i onda će Republika Srpska da povuče, i mislim da Republika Srpska pokazuje, bez obzira na dalji razvoj situacije, jednu državničku hrabrost i odlučnost kakva nedostaje Srbiji. Kada govorimo o Srbiji, sad Vučić prvi put izjavljuje da je udarac na Vulina vezano za Rusiju. Ali se više čini da je Vučiću jasno da je on meta sledećih pritisaka, nego da je to neki otpor koji se vrši. I dalje ostaje problem sa Kosovom i Metohijom veliki. U svakom slučaju, mislim da javnost u Srbiji, koja se delimično odmara, delimično je pod velikim naponom, jer svi znamo, sve više i više, dakle mi stručnjaci znamo, oni koji to nisu, saznavaju da je ekonomska situacija katastrofalna i da je Kina odbila reprogramiranje dugova Srbiji, koja se vrlo teško može finansijski namiriti, i da to otvara niz pitanja
jer Kina ne može trpeti, a Rusija je zaokupljena sukobom u Ukrajini i manje odlučna u tom pravcu, ovakvu politiku neiskrenu zvaničnog Beograda. Ostaje da pratimo dalje situaciju i zamolio bih vas jedino to, da pratite situaciju, da budete aktivni i činite neki minimalan napor svi zajedno kako da izađemo iz vrlo teške situacije u kojoj se nalazimo u Srbiji. Mi Srbi smo u pritisku, ali naročito Srbija zbog pogrešne ekonomsko-socijalne i odsustva državotvorne politike. Što se tiče Crne Gore, ja sam znao da je Milatović pod uticajem globalističkih struktura, čak više nego što je atlantista. On je to pokazao na ovaj način. Ostaje konstatacija da ipak će popustiti pritisak milogorski ka identitetu srpskom u Crnoj Gori i to srpskom, a sa druge strane ja se makar tešim, a ima elemenata, da je ovaj Spajić nešto bolji od Milatovića, nešto bolji. To je utisak jedan, ali razlike nisu velike, da je izašla lista za budućnost Crne Gore iz avgusta 2020. Mi bi sad imali vladu gde bi ona bila osnov. Ali, u svakom slučaju, bolje je nakon demontiranja Đukanovićevog režima, ali se mora stvoriti jedan snažan blok srpski i prosrpski, gde bi pored ove dve stranke koje čine jezgro za budućnost Crne Gore, a to je Kneževićeva i Mandićeve stranke, nekoliko manjih koji su tu okupljeni, Radnička i tako dalje, tu bile i težile SMP, koji je izdržao test vremena. Lekić bi mogao tu da učestvuje. Demokrate na jedan stepen daleko niže, ali mogu da budu, da nisu protivnici. I mislim da bi trebalo videti šta je sa ovim Leposavićem koji je dobio bezmalo 3% i šta je sa ovim Vukić, Dajković, Miločić, šta je sa tom grupom, da li je ona negde upotrebljiva, da li Goran Danilović koji je formalno u koaliciji sa Evropom sad ima zapravo iste srpske pozicije. Dakle, tu bi trebalo tražiti neku bazu za budućnost, za neko prestrojavanje. Nisam siguran i da je Nebojša Medojević izgubljen potpuno. Treba videti, kažem, naći kombinaciju da se sve snage okupe, ništa nisam rekao napred. Ni za što, samo sam spomenuo da mislim da nije sve baš tu zaravnato. Dakle, da pored Kneževića, Mandića i SNP-a, sa kojima je i Lekić, tu je i Goran Danilović, mislim da treba videti od ovih političara da li su oni bivši ili se oni mogu negde uključiti, već sam ih naveo, ponovit ću, Vukić, Dajković, Milačić, Leposavić, Nebojša Medojević, da li su oni neupotrebljivi, da li oni još nešto mogu da pruže, to ćemo videti. Eto, toliko. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.